Pozdrav F1 Crew, evo nas opet sa Velisama, se javljamo iz Karting Arene Zagreb i imamo analizu velike nagrade Brazila. Maestralan pothvat Maxa Verstappena u kojem je sa 17. startnog mjesta na kišnom Interlagusu došao do pobjede, ušutkao je sve kritičare. Prisjetimo se da je Max startao tek sa 17. mjesta uslijed prekida u Q2, pa možda najbolje da krenemo od kvalifikacija. Ma da. Imali smo kvalifikacije gdje smo već imali iznenađenja samo takva. Već odmah u Q1 smo imali znači ispadanje nekih velikih imena kao što su ti bili Hamilton, kao što je bio Perez, kao što nam je neko od ovih ispao glavnih. Gasly nam je tu pao isto. Gasly je pao tu, ali okej, znači tu su bili prvi, znači Hamilton koji se nije probio i Perez koji su ispali u Q1. Onda u Q2 imali smo izlijetanje nečije, ako se ne varam, i crvenu zastavu. Imali smo crvenu zastavu koja je bila zapravo ključna jer Verstappen nije uspio odraditi svoj brzi krug. To je završena 12. pozicija, znamo da ga je čekalo onih još 5 mjesta grid penaltija, tako je, zbog promjena pogonske jedinice, koje smo spekulirali zapravo i prošlu epizodu, odnosno najavu za Brazil. Onda smo imali, inače kvalifikacije su bile brutalne sa 5 crvenih zastava, što je se inače iznenađujući rekord jednih kvalifikacija unutar sva 3 kvalifikacijska dijela, Q1, Q2 i Q3. Show u Brazilu definitivno. Imali smo izlijetanje Sainza, razbijanje bolida, imali smo izlijetanje oba Haasa, imali smo Albona, infamozno izlijetanje Strolla u instalacijskom krugu. To ćemo doći. To ćemo tek doći. Znači do toga ćemo tek doći. Tako da kvalifikacije su bile u blagu ruku rečeno zanimljive i kaotične, tako da smo početni grid imali Norris, Russell, Tsunoda, Ocon. Ko bi rekao? Lawson, Leclerc, Albon, Piastri, Alonso i Strulović gospodin je završio 10. Tako. Onda smo imali Sainz je nakon izlijetanja kvalificiran 14. ali je odlučio startati iz pitboxa. Nakon što je Albon razbio svoj bolid i Colapinto također, obojica, Colapinto su uspjeli popraviti, Albonom nisu, on tako nije uopće ni startao utrku. Onda smo imali u instalacijskom krugu, kao što si već napomenuo, odmah čim smo krenuli, prije nego što smo krenuli, nismo imali izlijetanje. Ja to ne mogu nazvati izlijetanje. Ja to mogu nazvati, ma ne bi čak ni Rukija koji je prvi put došao u Formulu 1 i sijao u bolid imao opravdanje za takav potez. I to ne pričam na izlijetanje, nego na ono što se dogodilo poslije. Znači, automobil, bolid ti je na asfaltu. Kraj tebe je šljunčana stupica. Bazen šljunk. Ili ti šljunčana zamka. Znači samo ime, ako ćeš i na engleskom da razumiješ, iako si Kanađanin, gravel trap. Da. Čovjek prvu stvar koju napravi, okrene bolid za 180 u lijevo i posred šljunčane idemo, deri, stani i kaže I am beached. Majok. Ja, pritom cijela publika sa tribina, pored njega viče, Zaziva, Drugovića, ja mislim stvarno, trebali su ga zamijeniti. Spektakl, jedna scena za pamćenje, svakako. Onda imamo drugi oksimoron ili ti pogrešku vozača u utrci, znači imamo prvu dvojicu koji imaju svjetleća, žuta svjetla i poruku da je aborted start, a oni su krenuli u drugi instalacijski krug. Jedna interesantna situacija s obzirom na kazne koje su podijeljene. Znači podijeljene su opomene i po 5.000 eura kazni, što... I dalje manje opsovanja. Manje opsovanja. Znači, 5.000 eura je dobio kaznu i Sainz za svoje izlijetanje na kraju utrci sa 12. ili 13. pozicije, zato što je izletio, čovjek proklizao mu je bolid. Prisjetimo se, Leclerc je dobio kaznu od 10.000 eura za psovanje tijekom cooldown rooma. Da, ne, nije bio cooldown room, nego je isto bila fina konferencija nakon kvalifikacija, nakon nečega, prošlu utrku.
Da. Na što se on odmah ispričao javno, u tom trenutku nije nastavio dalje pričati. Ali, ne znam, nebuloza da ne može biti veća. I nastavljamo tako dalje sa utrkom i onda imamo utrku u kojoj Lando Norris potvrđuje ono što je do sada non stop radio, a to znači da ne može biti prvi nakon prvog zavoja nakon starta utrke. To je takav uzorak. Mislim, to je već sad pozamašan uzorak, preko 95%, znači jedan put je ostao prvi. Da, ja mislim da je jedan. Jedan put je ostao prvi i to je bilo to. Želim reći Nizozemska, ali mislim da nije ni Nizozemska, da ga je Nizozemsko Max prešao, on je odmah prešao Maxa drugi krug nakon toga i ostavio ga onda 20 sekundi iza sebe. Ali ne znam u kojoj je utrci sad zadnjoj, mislim da je na zadnjoj. Austin nije, prije Austina smo imali triple header koji je sad bio Austin, Meksiko, Brazil. Znači Austin je bio prvi, pa je bio Meksiko, pa je... U Meksiku nije, Sainz je bio prvi, ne znam točno, ali od ovih 3 utrke koje je pobjedio, jednu je startao sa pol pozicije i je uspio ostati na pol poziciji nakon prvog zavoja. Odmah u tom prvom krugu izlječio nam, odnosno izvrtio se i Sergio Perez. Sergio Perez se izvrtio dok su se spustili, znači to je bila drugi sektor staze, 7-8-9 zavoji, spori zavoji. Čovjek je izletio, završio je zadnji, nemam uopće što ga spominjati. S 12. mjesta je pao na zadnji, u principu, jer s takvim bolidom opet odraditi tako loše. Imali smo onda nakon toga, imali smo taj udarac zbog kojeg je Berman dobio kaznu kad je pogodio iza. Imali smo 10 sekundi kazne za Piastrija koji je izvrtio Lawsona. Vidjeli smo Mercedesa koji vozi ritam koji želi i Norrisa koji ga ne može pretjeći. Onda pak s druge strane Hamiltona u Mercedesu koji jednostavno nije mogao se snaći. Ali ne znam da li je došlo do toga jer oni su vozili sprint sa low to medium downforce postavkama. Dok su za kvalifikaciju i za utrke su promijenili na high downforce, znači veće, jače. To bi imalo smisla s obzirom na ove turbulencije koje su imali i oposkakivanja, što je veći downforce, to će toj turbulencije biti naravno izraženije. Ali gubili su krajnju brzinu bolida što se tiče na samom pravcu. Mislim, ali ne, u Brazilu nije pravac, znači od 12. zavoja, od tog zadnjih hairpinga, znači 13, 14, 15, to ne postoji. To ne postoji, to je puni gas, penješ se uz brijeg. Sve do prvog zavoja se ne puštiš gas. Znači, fenomenalno staza po tom pitanju, ali tu je McLaren gubio, nisu mogli ostvariti nikako, općenito preticanje bilo jako teško izvedivo. Čak ni kod Verstappena, izuzev fenomenalnog starta, znači on je prešao 4 bolida u trećem zavoju s vanjske strane, što je samo po sebi nevjerojatno. Na mokrom dijelu staze. Došao je iza Leclerca, ispred Leclerca je bio Tsunoda. Tu su se, znači malo su se iskobeljali, Piastri je nešto malo izgubio u prvom zavoju, Norris je izgubio, vidjeli smo od Russella. Za Leclerca je baš Verstappen bio i komentirao tamo u cooldown roomu, kao sve je bilo okej, došao sam do Leclerca, kao that was a bit tricky because he's actually quite decent. Tako da bio iza njega, ali niti Leclerc, koliko sam vidio po vremenima, nije ostvarivao nikakvu napredak prema Tsunodi, niti je izuzev onog vremena. Nešto je bilo vjerojatno kad su ušli u taj sprej od drugog bolida ispred sebe. Vidimo da je i Leclerc prvi išao u boksove. Da. Prvi išao u boksove. Ovoga puta se to nije isplatilo baš. Nije, iako je ostvarivao u to vrijeme najbrže vrijeme na stazi, ali je završio u prometu. Završio u bolidu. Izašao baš na nezgodnom dijelu. Hamilton, Perez, Lawson. Koji su svi u borbi, nikoga neće pustiti. Tako da je bilo, mislim, nema ga što pustiti, to je borba za poziciju. Borba za poziciju. Tako da nema tu što se toga tiče. A onda dolazimo do tog ključnog momenta utrke koji se dešava u 28. krugu pri izljetanju Nike Hülkenberga sa staze. Na bankinu se popeo malo. I pojave virtual safety cara, tijekom kojeg Russell i Norris se odlučuju na ali tu smo vidjeli zašto, Norris je bio, kao, vratit ćemo se poslije na njegovu izjavu, ali to mi je bilo kao,
U samoj utrci u audio komunikaciji sa timom inzistirao si da te vuču I u još to boks. prije nego što se desio. Debelo prije nego što se desilo. Prije Praktički nego za što vrijeme se kad je desio Leclerc UFC, ušao u boks. da. I on insistirao, Dok s druge strane Russell je insistirao da ga ostave definitivno na stazi. On nikako nije htio ići u boks. On je bio ljut zbog čega je bio pozvan u boks. Kišna utrka, velika je šansa da I sad, će biti prekid. što se tu događa? Došao je prekid zbog Hulkenberga. Tako je, Virtual safety car. da. Ali, imali smo, meni je isto bilo pitanje zašto je poslije došao ovaj safety car, a zašto poslije safety cara je došao crvena zastava. Stvar je situacija na stazi koja se odvija. Kiša je padala sve više i više. Da. I to je bio najgori moment za... To je bio najgori moment To- što se tiče same količine kiše u utrci. netom prije crvene zastave u principu Stvar najviše je kiše ta da padalo. ti si na intermedijima. Guma koja je i dalje pod blanketom. Ona nije kao extreme wet ili full wet da se stavlja bez blanketa. Ona ima određenu temperaturu koju mora održavati i njoj trebaš dignuti određenu temperaturu. Kogod je, smo vidjeli u kvalifikacijama, kogod je izašao na stazu prvi krug u intermedijatima, nije bio takav, drugi krug su znali dizati po sekundu i pol, dvije. Čim se ona zagrije. Čim se ona zagrije, čim ona diže temperaturu. Ili ne znam, prvi sektor mu je naranđast, drugi sektor mu je tipa osobni najbolji zeleni, a treći sektor je već u ljubičastom ili najbolji sektor trenutno na stazi. Odnosno najbrže ga je odvozio trenutno na stazi. Tako da imali su i s time problema. Dok su napravili par kruga pod virtualnom, Hulkenberg je napravio tamo ono svoje skidanje s bankine, odnosno maršali su ga skinuli. Kao što znamo, nekad se moglo dobiti pomoć od maršala. To je isključivo zabranjeno u današnjoj Formuli 1. To je rezultiralo automatski diskvalifikacijom. Crna zastava. Da, znači to. Dok se uzelo vremena na to, odlučili su se dok je temperatura pala gumama da dođu na safety car, da bude startanje iz safety cara, ali safety car kad je izašao na stazu još se sporije vozilo, temperatura Gume se još hlade i što je na kraju rezultiralo i greškom Kolapinta. Da. Greška Kolapinta je bila ta. Da, upravo to, znači gume su se ohladile iza safety cara dok je uspio, to je pokušavao držati temperaturu tih guma, proklizalo mu je u biti odmah nakon startne ciljne linije i udario je u zid. I onda imamo tu situaciju da kad su se svi ti boksovi izdogađali, kad se sve to izvrtilo, da imamo Okona, Verstappena, Gaslija, Russella, Norrisa, Leclerca. Sa free pit stopom. Da, sa free pit stopom. I dobro, oni su odradili, krenio je start. Imamo grešku Norrisa odmah na restartu. Ne, to je na drugom restartu bilo. I na prvom i na drugom. Na prvom gubi poziciju od Russella. Na prvom restartu. On je već bio, znači kako je izgubio poziciju od Russella na startu, nije došao ispred njega. I kroz boksove je Russell izašao ispred njega i mislim da... Ne, prošao ga i onda na restartu čini pogrešku na prvom zavoju, ako se ne varam. I na drugom restartu gubi poziciju i od Leclerca, i od Piastrija i zamalo od Lawsona. Tako je, drugi restart. Ima sreće što se Lawson nije uspio ubaciti. I onda po drugi put u vikendu, da. Sportskom, momčad traži Piastrija da se pomakne, da se zamijene pozicije. Taj bod naravno je važan, svakako. Još je Piastri tu imao i kaznu, treba uzeti u obzir od 10 sekundi. Ali da, kako je došlo uopće do tog drugog restarta, znači u 39. krugu dolazi ponovo do safety car uslijed izljetanja Carlosa Sainza. Koji je nažalost izletio i još dobio kaznu zbog tog izljetanja. Da, dobio je opomenu i 5.000 eura. Mercedes je dobio 10.000 eura zato što je se igrao sa pritiskom tlaka u gumama za vrijeme crvene zastave ili od vremena od kad su trebali ući u tom nekom periodu, što isto se ne bi smjelo mijenjati niti dirati. Spomenuli smo sve ove koji su imali krivi start, oni su dobili isto kazne s te strane. S druge strane, volio bi istaknuti jednu stvarno mušku vožnju dvojice alpinovaca. Da. Brutalna vožnja, dečki su odvozili. Znači, nakon prvog restarta Ocon se odvojio 4 sekunde od Verstappena. To je jako impresivno. Nakon prvog restarta. Ocon se odvojio 4 sekunde od Verstappena. U jednom Alpinu. Koji do sada nikad nije bio više od 9. pozicije na gridu.
Iskupili su 12 bodova u I ovih... 3 pozicije u prvenstvu, ako se ne varam. S ovim sada su preskočili 3 pozicije, preskočili su i Haas, i Ogroman Ricard, uspjeh za Alpine. i Williams. Ono. Nevjerojatno kako zapravo jedna utrka može. On donijela im je cijelu sezonu. razliku u prize poolu, u konstruktorskim bodovima je donijela po 30-40 milijuna, su skočili samo više. Jer svaka znači Samo pozicija u poretku oko 10-12 milijuna dolara je novčana mislim nagrada. razlika između svake pozicije. Što će naravno za iduću sezonu, za razvoj, za nadolazeće Fenomenalna regulacije, vožnja. sve znači jako. S druge strane, Max je opet odradio ono što je kroz cijelu utrku odradio, nalazio je linije za preticanje gdje niko nije se nije usudio. cijeli Grand Prix prolazio. Znači, kasna kočenja. Neću reći da je kočija kasno, neka kočija je sutra, a danas je došla do zavoja. Toliko kasno je kočija. Evo, mislim, Je, stvarno muška vožnja, više održavanje ovim. bolida, postavljanje, sve fenomenalno Bez odrađeno. Strategijski isto, McLaren jako loš, Mercedes ne znam, odnosno ne bih rekao McLaren loš, bolid je dobar, ne znam što su od bolida napravili. Bolid je dobar, bolid je, mi kad uzmeš podatak da od Majamija, od prve pobjede Norrisa, je bio na 52 boda iza Verstappena. 11 utrka nakon toga sa argumentiranom najbržim, ako ne najbržim, onda jedan od 2 najbrža bolida na gridu. Na gridu, sigurno. Sve ostale utrke ti si na 62 boda razlike. Bilo je tu po meni grešaka i u strategiji, dosta tih izmjena, dosta izgubljenih bodova. I zapeklo me, ne zapeklo, nego ono, nisam to očekivao od Norrisa u tom stilu, jer uvijek kad je dolazio onaj media pen, uvijek kad je dolazio nakon bilo kakve kvalifikacija, bilo kakve sesije, bilo kakve utrke, bilo čega, davati bilo kakvu izjavu, on je uvijek bio, rekli bi ono, čak i previše samokritičan prema sebi. Što je ono, daj čovječe, bacaš se u crnilo, popusti malo, znaš. Bog te vidio, ne da je okrenija ploču sada, nego je ono... Dosta se mišljenje publike čini mi se promijenilo. može biti sretan što je dobio, to je ono čista sreća, mislim, ono, nekome... Daleko od sreće. Kao, tebi nije bila sreća u Majamiju kad si dobija isto tako, sreća je to što se odvojio, ne znam, 20 sekundi od polja, u zadnjih 30 krugova utrke napravio 17 najbržih krugova utrke, od toga zadnjih 5 krugova, 5 za redom najbržih krugova utrke. Sreća. Mislim, sreća je po meni njegova, isprike svim fanovima Landa Norrisa i McLarena, sreća je njegova što mu je McLaren toliko dobar pa je tu di je pa može tako pričati. Inače, se mi pokazao koliko Ne, ja se slažem s tom ovdje. nije spreman uopće da, mislim, ono, evo, Piastri nije ima takav komentar koji je ono za koje... Pokazao se dosta zelenim još uvijek, da, dosta mladim. definitivno, ovo nije odrađeno. Želio bih također istaknuti pobjednike isto ovog vikenda, iako su izgubili tu svoju 6. poziciju, ali i Lawson i Tsunoda su završili u bodovima, nakon fenomenalnih kvalifikacija. Znači Tsunoda je pao sa 3. na 6. ili 7. poziciju, ako se ne varam, a Lawson je završio sa 2 boda, 9. 9, ako se ne varam, tako je, da, tako je, i to moramo uzeti u obzir nakon onog kontakta na početku koje je imao sa Di ga je Piastri izvrtio, da, on je na 7. poziciji bio konstantno i vozio je stvarno dobro. Ja bi svakako istaknuo i vožnju Leclerca ovdje, mislim da je fenomenalno iskoristio onu grešku tamo Norrisa, zadobio u principu poziciju tim putem, ali općenito... Ali ima je grešku, dopustio je nakon što je u boksima prešao i Russella i Norrisa, dopustio je, znači... Imao je on isto jednu grešicu, ono izljetanje, ali ja mislim da bi ga Russell prestigao. Ma ne, nije, ima Mercedes, toliko... Čini mi se da u tim krugovima Russell imao moramo biti svjesni. Nema, ušao sam ti u sekundu, kiše, nema DRS-a. Da, nema DRS, to je. Znači, tu se radi o čisto staro školskom pretjecanju. Uđem ti u slipstream,
ne koristim koristim tvoj bolid da mi olakšava što veći proboj kroz putanju, kroz zrak, da ja ostvarujem što veću brzinu, što lakše, i onda izliječim iz slipstreama i kasno kočenje. Znači, nekad kako se pretjecalo, nekad se pretjecalo po zavojima, nije se čekala ravnica i sad, evo, došao sam ti u sekundu, sad ću upali DRS i... Nema to, ono je bilo na zube, na nož. Nekad je bilo do kraja, deri, ko će zadnji kočiti, ko će ovako, ko će onako. Pogledajte si 1999. i Spa, što su napravili Michael Schumacher i Hakkinen. Pogledajte. Na ravnici, obodvojica sa 300 nešto kilometara ostavili su auto u sredini ispred sebe, prešli su ga jedan i drugi ovako sa svake strane, dok su se oni pretjecali, zaobišli su auto za krug. To su bila pretjecanja, to su bile vožnje, a ne idemo DRS i ja sam ti ušao u sekundu i sad ćemo. A to očito nemaju. A ko ima na gridu je pokazao. Koji je došao sa 17 na prvu poziciju. A to nije samo sreća. A to nije sreća. Prosti Lando, to nije sreća, to je znanje i možeš pričati što hoćeš. Nažalost, žao mi. Glup komentar uopće s njegove strane. Po meni. Da, Leclerc ima tu zapravo to nezgodno izlijetanje u 46. krugu. Da, konstantno ih je držao, evo, kužiš. Da, ali uspio ipak McLaren zadržati. On je izgubio sekundu i pol sa tim izlijetanjem. Da. Će imati ona grafika kad ko izlijeti koliko je izgubio gdje je. I on recimo Piastri, isto jednom kad je izletio, točno bila grafika, 2,85 sekundi je izgubio sa jednim izlijetanjem. Interesantno. Isto samo u zavoju, rekao bi samo sam otišao široko. Nije otišao široko, alo. Skoro 3 sekunde na vrijeme, što znači 3 sekunde na vrijeme, uz 2-3 pozicije iza tebe. Je. Pogotovo ovdje gdje su razlici bili minimalni u principu između ta 4 vozača. Definitivno. Ali spektakularna utrka, da, jedna od stvarno više gubitnici su mi Haas, jedan i drugi, mislim... Nažalost, ali to me isto zanima šta je bilo da nije bilo tih izljetanja, jer evo Haas zadnjih 2-3 utrke, stvarno promjena pace-a, u rezultatima su, bodovima su, svakako ta suradnja sa Toyota Gazzoom je učinila razliku. Šteta. Pa nije samo to, oni su već od početka krenuli, ovo im je donijelo malo samo plus, sigurno se zafrkavati, zalijepili su Toyota pa su dobili 2 sekunde odmah. To je to, mislim, ali ti je stvar da oni su kontinuirano dolazili do ovih svojih boda. Nisu ovo napravili što napravio Alpine sada. Da. Što je Williams napravio 21. kad je Russell u Spa isto osvojio drugu poziciju zato što se kvalificira drugi, a utrka je odvožena tako kako je odvožena, odnosno nije odvožena iza safety kara, pa su podijeljeni bodovi, pa je onda Williams dobio toliki broj bodova. To je bilo lucky, da. Nikad ne bi to osvojili. S onim bolidom, nikad. Tako ni Alpine. Ali kod Alpina smo vidjeli nekakav napredak od kad smo krenuli, znači od Amerike preko Meksika pa sada do Brazila. Nemoj zaboraviti da se, znači, u Austinu Gasly se bio kvalificira 7. Loše odvožena utrka, završio 13 ili 14, ok. Ali svejedno, ne smijem zaboraviti. U Meksiku su se oba dva kvalificirali. To jest u Q3. I u Q2 i mislim da je Ocon išao u Q3. I onda nakon toga imamo sad Brazil gdje su bili 13. je bio Gasly i Ocon je bio 7. Završili su 2. i 3. Znači, ako može jedan Gasly u Alpinu sa 13. pozicije doći do 3. I to nije sreća. Ako misliš da je sreća, zašto nisi ostao vani kad je padala ona kišurina i odvozio ono što su odvozili oni i čeka tu crvenu zastavu, nego si ušao u boks po nove gume? Po meni pitanje. To mi baš... Još jedna poruka za Moric. Definitivno. Trenutno nam se prvenstvo svodi na razliku od 62 boda. 62 boda između, da. Norrisa, dok u konstruktorima imamo, znači, McLaren nam je na 593, dok nam je Ferrari trenutno na 557, to nam je razlika, znači od 36 boda. Bili su na 29, sad su skočili, mogli su smanjiti to definitivno da je Sainz odvozio. Svakako, da je Sainz odvozio do kraja, mislim da bi pobrao bodove.
jedno 9. Da, 10. ovo je pozicija bila ispalo izgledna, stvarno. ali da, ovo je baš šteta za Ferrari. Čini mi znam. se još jedna propuštena prilika. Ali stiže No 3 Vegas. utrke do kraja, Da. imamo još Vegas, Bahrein Las Vegas, i Abu Dhabi. Tako je. To jest, da, Bahrein i Abu Dhabi. Da. Vegas se nadam da će biti Ferrari, Bahrein nam je isto sprint utrka. Najavu I za Abu- Vegas da. također ćete moći pronaći na kanalu. To ćemo napraviti još. Koji dan. Ako Max ode iz Vegasa sa 60 ili više od 60 bodova, prvenstvo je riješeno, znači bit će proglašen prvakom. To isto možemo očekivati da vidimo što će biti. Bude li razlika između njega i Dorisa 60 ili više od 60 bodova, prvenstvo je riješeno. Do kraja prvenstva, znači da ne odvozi ni jednu utrku do kraja, te zadnje dvije I dalje ne može ga. Ili Lando da bude prvi svugdje i dalje je prvak. Može maksimalno osvojiti 58 bodova, tako da. Što se toga tiče, u jednom sprintu i 2 utrke, odnosno 60 bodova može osvojiti, ali ako bude ima izjednačeni broj bodova kao i Max ima više pobjeda od Landa, tako da je automatski. Opet je Znači 60 ili više od 60 prvenstvo je riješeno što se tiče vozačkog. Nadam se da će Leclerc u Vegasu imati prošlogodišnju izvedbu i još malo bolju. Daj, jesi nam zapisao, čekaj da vidimo koje su nam top flop, što smo dali, čisto da se osvrnemo na to. Puno toga se izdogađalo da jednostavno morali smo pisati, stari smo ljudi, više ne pamtimo tako ko nekada. Ovi stari. Dobro, za nje, on i nije toliko, ali ja... Ali vidimo, lagano idu, ulazimo te pozne godine, jel? Da. Kolega, ti si išao isto kao i u Meksiku, znači pisao si Mislim da sam išao 1-2, Leclerc, Sainz, Verstappen. Daleko od toga, Verstappen je bio prvi 2 Alpina, mislim da to ne bi niko probao. Ovoga puta, da. Ja sam, zamislite, ja sam rekao Norris, Leclerc, Piastri. Koliko su ja povjerenje da mi pravim? Ne, i onda ovaj kaže, on ima sreće. Ne, evo. Moj top je bio Lawson. Pa gle, pa dobra utrka, nije za top, ali ono, da dijelimo bodove, uzeo bi pola boda. Pošteno. Da dijelimo bodove, uzeo bi pola boda. Pošteno. Flop Albon, mislim da nisam riješio. Ja se iskreno sjećam koji je moj top flop bio. Ne, to je od prošle. To ti je od prošle, a? To je od prošle. Znaš da nisam htio flop opet staviti Perez. Koga smo stavili? Reka si Okona, čovječe, pa sam rekao što, ako Okon mora završiti ispod 16. pozicije da bude flop, pa se moguće da jesam, moguće da jesam, rekao. Vratit ćemo se mi na YouTube, u epizodu ćemo pogledati koji smo mi mi sami svoju najavu moramo pogledati da vidimo što smo rekli. Nemojte se ljutiti. Sad ćemo mi to. Ma nećemo ništa editirati, to sve ide. A neki ljudi vide, pa kaj? Mislim, a nije to nismo od jučer. Ako može sve i zapamtiti? Što si rekao? Samo nastavi. Ja idem Leclerc, idem Sainz, idem Piastri. Leclerc, Sainz, Piastri, ok. Ajmo reći malo drugačije. Hülkenberg, top. Nemaš Perez, nisam mogu flop, ono više od toga. Ocon? Nisi to? Ne, nisam uopće flop. Ni najmanje. Ne, ovaj nije završio, a ovaj je došao na postavlju. Koje su vaše mišljenja, vaša analiza velike nagrade Brazila? Što vi mislite, ko je po vama briljirao, a ko je završio u gravel trepu? U gravel trepu. Samo Strulović završava u gravel trepu. Također pratite nas na Instagramu. Pišite nam svoje komentare. Bilo što želite čuti, obradit ćemo za vas u nekakve od ovih pauza i nadolazećih pauza. Spremamo neke stvari za vas isto i nekakve podcaste. Također donijet ćemo vam i program vezano za Karting Akademiju i za sezonu Karting Akademije. To je naš racing program ovdje koji imamo Soda World Sprint Cup se inače vozi. Tako da popratit ćemo i to malo da vidite, tu ima isto zanimljivih utrka likova, upoznat ćemo vas sa našim sucima, sa delegatima,
tu se već smiju, ali ne brinite, doći će i oni pred kameru svi. Tako da vidit ćete sve što radimo i opalite nam like. Evo, pokušavamo za ovaj video skupiti 100 lajkova, pa ćemo vidjeti dok će nas to dovesti. Svaki like nam puno znači jer jednostavno samim time dižemo algoritam na YouTube-u, samim dižemo sebi preglede, a i to nam pomaže da program ovaj koji vam donosimo i ovaj koji vam želimo donijeti učinimo još bogatijim i opširnijim. Tako da što vi više budete lajkali, što vi više budete šerali i subscribe-ali se, to ćemo mi sve više moći toga donijeti vama. I bit će nam iznimno zadovoljstvo i čast približiti svijet Formula 1 da nas i vama. lajkate, slušate, gledate, iako osmo i što smo mi na kraju. Mi smo Pro F1 krug. Velikih ljubitelja Formule 1 i Vidimo se Akademije. u idućoj epizodi. Lijepi pozdrav i vidimo se u sljedećoj epizodi.